Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на концерте 9-го международного фольклорного фестиваля «Интерфолк» в России. В этом году на фестивале вместе выступают коллективы из Австрии, Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Польши, Румынии, Эстонии. Конечно, широко будут представлены регионы России. Прежде чем пригласить на сцену наш первый коллектив, я прошу убедиться, что на ваших мобильных средствах связи отключен звук. Спасибо. Встречайте наш первый коллектив. Танцевальный клуб международных программ из Индонезии. Художественные руководители Яхья Мухайнин и Рассан Янин. Ришки Айсияри, попури из танцев. ليس الله ربنا على نور العالمين محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ليس الله ربنا على نور العالمين Nyawa ketanya di dalam badan, barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Tuhan berjebret Allah. Nyawa ketanya di dalam badan, barang pinjaman si ada Tuhan beri untuk bawa dan sejauh pulang. Nyawa dalam badan Uring melaut dan uring megok, biarkanlah kau di dalam dunia. Dan kepakai bagi ngetanya, udah lam dan kamu tidak ada. Uring melaut dan uring megok, biarkanlah kau punya utama. Dan kepakai bagi ngetanya, udah lam dan kamu. Dari bukan akan berlambulan sebut karo engkau jinara engkau jinara. Dari bukan akan berlambulan sebut karo engkau jinara.
Nara